Hej, jesteście gotowi? Bo czeka na was nowa porcja super zabawy. Smerfna kolekcja figurek Stickies tylko w Lidlu. Więc jedzcie warzywa i owoce. Odkrywajcie smaki, kolory oraz kształty. I przeżywajcie smerfastyczne przygody z figurkami Stickies, bo są świetne do grania, przyklejania i wymieniania się. Kolekcja aż 24 figurek dostępna tylko w Lidlu. Jedzcie owoce i warzywa, bo to smerfastyczna zabawa. Smurfy, poszukiwacze zaginionej wioski. Tylko w kinach. Nejen v kinech, ale i v Lidlu na vás čekají šmoulové. Přijďte si pro jednu ze 24 postaviček Stickies za každých 300 korun nákupu. Sběratelský pytlík jen za 24,90 a sběratelské album za skvělých 59,90. Šmoulové, zapomenutá vesnice, nyní v kinech. Lidl, vše na jednom místě. Al cinema e anche a casa tua, gli Stickies dei Puffi sono da Lidl. Ogni 15 euro di spesa ottieni gratis uno dei 24 Stickies. Collezionali tutti nel fantastico box a 1,99 euro. Solo da Lidl, i Puffi Viaggio nella foresta segreta al cinema da aprile. Lidl, anch'io. Наоколо смърфират стиките, а ти колко ще хванеш? Ела в Lidl от 27 март и вземи колекционерски албум за 4,99 и турбичка за стиките за 1,99 лв. Единствено в Lidl. Заслужава се. Вече знаеш защо. Наоколо смърфират стиките, а ти колко ще хванеш? Ела в Lidl от 27 март. Пазарувай за 15 лева и ще получиш едно стики подарък. Единствено в Lidl. Заслужава се. Вече знаеш защо. Nejen v kinech, ale i v Lidlu na vás čekají šmoulové. Přijďte si pro jednu ze 24 postaviček Stickies za každých 300 korun nákupu. Sběratelské album za 59,90 a veselé dětské povlečení za skvělých 399 korun. Šmoulové, zapomenutá vesnice, nyní v kinech. Lidl, vše na jednom místě.